tayari mu munota uwo ari wo wose kuko yuhaguruka akagenda. Bo babwira ngo nimugende na nijoro mwahaguruka mukagenda. Batubwiye na minute twahaguruka. Muhaguruka. Twahaguruka. Urumva mwicariye turyamiye amajanja. Mujyamiye amajanja kujya. Ubu ngubu abari mu karere kacu ka Kamombo n'abantu bafite amahoro yisanzuye. Bica umuvandimwe witwa Ruberwa munini gituma ibintu byose bicumbagira. Inka ziriyo ntizifite ikibazo. Ziraragirwa zikarenga haja ku gatongo zikamanuka zikika zikaja bukarwerera zikarenga iwacu mu kigazura zikaza zikunanguka zija mu ruhemba. Tubahaye ikaze inshuti bavandimwe abadukurikirana kuri radio yacu Imuhira Studio. Hano turi kumwe n'umusaza wacu wasukiye mu Minembwe ariko kandi atari uwaha ngaha. Nanone turashaka ko tuganira kandi amagambo tugenda tuganira n'amagambo meza agenda agana ku gihugu cyanyu mwari mutuyemo. Ako tutaraganira nanone watwibwira ukatubwira amazina yawe ukatubwira n'akarere wari utuyemo kugira ngo tuganire. Jewe nanje ndabishimye rwose kandi nishimiye iyo kaze muduhaye. Nitwa Mukongo Serurangura. Twari dutuye mu Kigazura. Kigazura nitombwe ariko rero akarere twakoreragamwe n'akarere ka Kamombo. Niko karere kiwacu tuzi twakoreragamwe imirimo myinshi kandi iyo mirimo yari imirimo myiza inogeye abaturage rwose. Nanone hari ikiganiro cyatambutse ubushize cy'abashefu cyabereye mu Mikenke. Cyari ikiganiro kiganisha ku mahoro kugira ngo abaturage bose babe bokongera kandi bagataha baja kubaka uturere twabo. Mwiyango n'abanyakigazura mwaye murimo? Twari turimo natwe. Ikiganiro cyagenze neza. Cyo kiganiro cyari ciza rwose. Ariko nyuma yaho nanone ntibyabaye bikiba kuko hari zo mwari muteganyije mwari gukora nyuma y'ikiganiro abantu bazamuka bataha abantu bagenda baje guhinga. Ibyo ntibyabaye byabujijwe niki? Rero abari mu Mikenke nibo bari bafashe umwanya wa mbere wo kuja guhinga muri Kamombo. Bamaze guhinga imirimo itangiye guterwa hanyuramwo ubwicanyi. Bica umuvandimwe witwa Ruberwa munini gituma ibintu byose bicumbagira. Ariko nanone abaturage ba Kamombo barimwe abanyentu n'abapfurere abo ntibahoshe kuduhamagara batwereka bati nubwo Ruberwa apfuye azize igihugu cyacu natwe ntitwocubaka mutakirimo. Dukeneye yuko muza habe n'iyi mirima duhaye tubagara turiko turayibagara dufite impungenge yuko mutariho. Ariko rero mubaye murimo twobagara twisanzuye dufite umutekano wari wo wose. None gare nimuze kubaka igihugu cyacu gakondo yacu ya Kamombo tuyiture mu mahoro. None ubu nyine uko byifashe nuko bimeze turabona inka ziri mu Kamombo, inka ziri mu Mikarati, kari akarere kose kari mwinga ndetse tubona n'abagenzi benshi bavino bazamuka bagenda bahindondo zose bagenda. Muracafite umutekano muke yuko mutokongera ngo mutahe muje kubaka iwanyu? Ubu ngubu abari mu karere kacu ka Kamombo n'abantu bafite amahoro yisanzuye. Ndakeka yuko umuntu wese ukeneye kuza kubaka kiriya gihugu cya Kamombo yakubaka mu mahoro kuko kiriya gihugu sinzi ikintu kimwe gusa kikihishe ariko ni igihugu kera cyabonetse twashobora gutaha tukakibamwe mu mahoro kimwe nuko turi hano mu Minembwe. Ntimurategura gusubirayo ngo mugende muje guhinga? Abaturage barikanze kubera urupfu rw'uwo muvandimwe ariko ubu ngubu imirima kwirahingwa abahinze ko barabagara bandi bafite imyaka myiza cyane n'abapfurero basanzwe barahinze bafite ubumwe n'abanyamurenge. Iyo mirima irabagarwa ku bumwe. Umuntu wese wari ukeneye gutaha muri Kamombo wese aragenda bagafatikanya kubagara. Ifite imyaka myiza cyane kandi samaje. Mbese umutekano urasa naho ari wose? Umutekano ni wose. Inka ziriyo ntizifite ikibazo? Ziraragirwa zikarenga haja ku gatongo zikamanuka zikika zikaja bukarwerera zikarenga iwacu mu kigazura zikaza zikunanguka zija mu ruhemba zigataha amahoro. Abungeri ni amahoro, inka ni amahoro, ibitungwa byose mbega ni amahoro. Mbese ababembe n'abantu bakunda inyama cyane n'abapfurero ubu kuri bonane ntibashatse ngo gukoroga abungeri kugira ngo babe babanyaga ibyabo?
dore ko ari abantu bakunda ibyo kunyaga kujya iby'abandi. nta kintu na kimwe cy'ubushotozi cyahabaye usibye yuko bazaga bagafata bamwe mu bungeri bakabatuma mu masoko bakabagurira inka, izo nizo bariye kuri bonane z'amafaranga yabo, nta na kintu na kimwe cyo kunyaga bakoresheje. Urakoze. Nanone abadukurikirana kuri radio yacu twari turi kumwe n'umusaza wacu wavuye za Kigazura ariko ubu nyine uri mu Minembwe. Nanone uri kwitegura gusubirayo nawe? Turiteguye 100% habe n'ububatse ufite boutique ufite igikorwa kiwe cyose bavuga ngo dufashe ya mbere ari tayari mu munota wari wo wose kuko yuhaguruka akagenda. Bo babwira ngo nimugende na nijoro mwahaguruka mukagenda. Batubwiye na minute twahaguruka. Muhaguruka. Urumva mwicariye turyamiye amajanja. Mujyamiye amajanja kujya kuri bavuga. Yego. Murakoze cyane. Urakoze rwose bavandimwe. Kandi namwe mudubwira n'inzego zituri hano mu Minembwe zikabidufashamo tukazataha kiriya gihugu. Si igihugu ubu noneho cyabaye paradise. Habwo hari n'inkazi zibushe cyane. Ubu noneho ubona inkazi hari, ubona imyaka ihari mu mirimo, wowe tutaha nawe. Urakoze. Urakoze rwose.